muka wifi ni. Bukan le mak. Nya, jak semayang ni le, kapoh le. Ha ni jak, tadi semayang kapoh le. Nanti pun ke? Siapa mak? Mina nak ke? Siapa mak? Mina takinnya genyo hitam le mak mina katanya. Soal yang murah ni. Siapa mak? Mina kata berhenti genyo hitam jak le mak. Datang bukan. Gitu oleh mak. Ha kan darah lu kekai jawai fi gitu oleh mak. Yang suka lalaya. Anak gambar. Anak gampi ka bawai fi malhebo. Yang nak gitu oleh mak. Bu buta ini darah le awitnya lagi kan. Puhana. Puhana. Nyan but lagi nak terhormati kedua misi ni. Namu sini pubut. Nyan yang di semayang punan nan pubut. Kapah le, kapah apa? Kapah nam bawa ibi. Le puat limang nam. Padahal dia muka bawa ibi ni. Nan di semayang 5 minit. 5 minit kabeh ni semayang. 5 minit ni semayang kali. Nyan ada wifi 6 je. Dari pah lapah 6 ni view. Nyan nan hormati abang rinsi ni. Gubra gai semayang nan semayang ni du wifi. Nyan orang duda nya wifi ba. Ba tu siratal mustaqim nya wifi ba. Sayang nai baba wifi le tu siratal mustaqim. Tik boleh mahal lu. Ba padang macam sana balik wifi sana ikut payang le wifi ba. Hanam sabah pikan. Puzit man. Du wifi titik uro. Yang bau urung ni ba tu siratal mustaqim dan yang pelupi urung ni nyan. Nyan adalah tua. Minyak motor ba tu siratal mustaqim nyan. Naik ke le wifi kaja aju kupra tu kaja aju. Hana itu munan tu. Tapi dia semayang ibadat, amalan tiba debat itu siratal mustaqim. Betul lah ya. Ni darah, ni agam kat semayang. Nak langsung bila? Hari ni jak. Mungkin mampu nam apa? Kanan mana-mana pula ke kebuan mana. Ahli dah mana-mana kata semayang. Cuk kapal dia. Lipat dia ada je. Ada je lipat dia. Ni jago hana ja. Nyan jadi puwa kau. Tro babut pun pegat. Ani hana jabun tro babut. Lo lawetnya le pegah ba kau tro babut. Nah dihormati yan oi pegah ba. Nyan tak kun puanu. Puanu enak kun. Yang pegah ba tengah tungku surah. Ane kurang Narururani. Ditulah tunggu. Aci surah halamannya, babnya, tentangnya. Pun pegat. Halo. Betul. Saya mana lagi yang ini? Lanjamin 100% nanti nyoknya mandu murungnya. Nyan mandum hanjut dosa tu. Nyan mate tu dosa tu jino kata bubu dosa. Nah ni debu. Maka jini jabu giu dengar. Giu ian. Oh giu sima. Yang paling kuat juga apa? Itu lah tunggu. Nyo kapal siplo lewat siplo kaji dan semayang.
dia semayang lepas tungku. Hon jak. Alu geutah tungku. Hon jak. Betul memang dia geutah dalam sana semayang. Hon jak. Alu dia semayang. Alu semayang. Alu dengar. Mana? Dan jamin alu doa. Pih miong ni ci. Nah, kamu doa ben neraka cok-cok ni. Ingat guru ci, opo tanya roh ku semayang tan dari pon sampai pon 6 di wifi. Pina roh ni semayang ni berdoa guru ci ni. Masa yang di sini bukan ya awak? Ada bul faukan? Ada pintu? Tuh. Jino pulau urung hanadak, pulau urung nadak. Soalnya jino. Tujuh kalau urung nadak. Ho ka urung nadak nyan hoi ka ija. Tujuh kalau itu bit anak jen nadak. Ho ka pengaruh leha. Hoi anak pe. Yang tunjuk kena mandung na pe. Karena HP anak Islamnya kabeh tipu kana iblis. Anak semayang le kadang HP. Ada bawa wifi pon 6 sampai pon 7. Pon 1 sampai pon 6. Pon 6 sampai pon 12. Pon 12 sampai pon 6 lah. Pajai rupa semayang amnya kadang wifi je sampai. Dia jabu di wifi, jai pula wifi. Sampai.